Писательзене пер союза перлештерес юхым шыржывра анлын пинте тығыржыр выдырдваттымы шулда бушланны. Анжақ чываш еншірав жесем, самай маларах терлі пулдарулық ушкынезем ергелене. Пинте тығыржыр ширинвишімі шулда чываш автономиен партия шченесем, писательзембе журналистен канаш перлехне жымырданы. Ундан ба шыржыл житре. Шак етпа шыржыври чывашла жираган калемыстесем, наци библиотекине союзын шавра жылне палы дума буштарынчыш. Шеришул подемледю туза малашлых перге шухышламалы тапхар. Перемер хушинде шершевра чила и улшуну был заиртне. Халых нумай хура шордюсня. Ширав жезем вара, хойзень хайлавезенде самана сынарне, эдемле хадалановне, халых чунне самах паюгерсегдартна, хойземде вышлых термиазабе варжевуде видердухна. Аплабулин детезе каласкилет коллег перен чваш литературе пор. Чуваш литературе адаланат. Ширып уражинча трат. Шенеренде шене хайлавсем коншуди курашша. И табан литературна амалла адлантарашша бізем. Терлі жанрызем бұрде ішлешші. Проза адаланат, поэзия адаланат, драмата адаланат перен. Шавьене бейлсесін бұрнат бұр. Союз чымырданны вақыт патне давырнас болзан, писательзембе журналистсем виши жылгына бір-бірлер жүредіні. Пендеді ғыржер вадырдыватымы жылда СССР ширавшизем Союз сергелені ғышын уйрым жар бірлік решлемедідіні. Пендеді ғыржер тұғыруын біремі жылда Республикари писательзен Союзы де иге бая байланса гайна. Ибир писатель союзы бетади зашлепер, иге союз килежу туна, темизи жул кайрах, ибир он ба килежулен, тарля мероприятия земперлер термедра жатпар, шак хавгаландарын жухне, награды замгадрлен жухне, писательзене, журналистене, ибир шагазене де гучанатпар. Уявга ченде илемле литература адаланмыне пызык тюбехывнышын Николай Деветкеле чываш халық поэдия хисепле ятпаджыш. Чываш республикин культурындава девишле ищене яда девишнесене де кундах тисларыш. Паянхи көткіс тапқырда да калемыстың вырыне малды яваплы вырында терехайын смахинде Россия писательзен союзіндердеші Николай Иванов. Пирен уменхи ширавжысем негесе хурсах варны комылсибет, патриотизм дуймесене шәне ару чүндеріне шидересі хальхисен кивеше. Валда литература адаланывне пызык тюбехывнесене хисеп худесембе, медальсембе тисларе. Валерий Тургайт ваш халық поэдия литературы тава девишлешсем жен медали девешірі. Шаржул гаялла мотор хастар чавашсем перле пуштарнза ширма полегенезем, ширма юрадаганзем перле пуштарнза хозяин перлых неду загуна. Умбек нации республики зене или спузасан ибер парремеш урухшук ко суилаза или низенежа шесть пельжерна завозение шесть пельзер нигамда черма булдарайман нарспи поемана Константин Иванов сарбушня нигамда черма булдарайман хузангайса визене хузангайже черма булдарна иберде паян терсебе шакшыл баудатпар. Чиза девичнезем хушинде союзра шамрыксембе шлеген уйрым ердюши Ольга Федоровада. Она Гребенщиков ядерле белуха медаль небаны зербушне Россия писательзен союзне илдеш. Халибар пурдишират бар, терле социалы сетсенже, ешеге де карцахурат бар. Менде жугуш келет, шамна ширна дезе балардат, анчахта литература вал пызык яваплых. Унда кашны сымахи влагана чүнне видерзе бір үйдівін хуравне топсабама болышмала. Шамвады бір шамрыксен женде, шавын евір хайлав земгідет бір. Шамрыксем литература әжейіне тұрдынны савындараган болым. Анжақ асла урурисене пуласлы хыды жуғышлатарад. Тванжерхебе галашаган, булаган болзан, палахінде литературада малала адалане. Үттүйді зембелшігін литературу бұласы. Общество үйді бегалы бұрында. Шаржуын бідімішле бұрны жебе. Халық, үтті халық сем күршін зембіле бұрны бе. Тада үтті жағын бек нации үйдівізем мүлі жайра бұлын сем келеді. Пірлешсе пір вайбулны, әшлегене хавғаландарса, пулдарулықне ұшма бұлышны, пілдер әшледесі жұтлад пірлеген халхи ердюші үлка елмен. Апла паянхи жиравжа союз кирлі.
Уйра вырдаган пар бучах, епедем бучаха буштарны пергилде. Хожын білдері жі бізігірақ. Уйрын вырдаган бучахын, ешек бучахсыне буштарны пергилден. Оштан ыдларақ тыры дугайт, епшавна калашын. Паллах ширав зем бушинде бире союз міндіма керлі, тезе калаган земде бур. Анжақта, оштада бізін қаймала жүхне, е ішлеген жинын хизебеде болмала, хизепсем илне жүхне, ялана хыйдаще. Сиренбада пыма юради, ебер шират бар, сирен союза кеме юради. Союз кирле, мен жиндезен в парлихре яланах вайбулна. Чувашьен Галармали Марина Корягина, Вадим Владимиров.